由澳洲广播联盟主办有将近70档历史的澳洲歌唱比赛，这是伫咧澳洲上大规模的音乐盛事。今年伫咧奥地利主办，不过因为主办方决定要允准以色列来参加比赛，包含西班牙、荷兰等等至少4个国家就宣布要退出比赛。 伫澳洲广播联盟决定允准以色列参加2026年澳洲唱歌比赛了后，有几来个国家虽宣布抵制，有可能也有愈侪国家会退赛。 Ontzettend verdrietig. We hebben hier vanmiddag natuurlijk alleen maar met verliezers te maken. Want we willen natuurlijk met Europa de vrede vieren en genieten van een prachtig festijn. Dat klopt. En met mij nog een aantal andere landen. Heel feitelijk, welke andere landen stappen eruit? Zoals ik het nu heb begrepen, Ierland, Spanje, IJsland, Slovenië en nog een aantal landen twijfelen. Althans, dat bespeurde ik uit hun speeches. EBU 先针对指控以色列可能操控票数、过度动员投票，才通过强化投票程序。提供着以色列参赛资格的时阵，直接跳过投票程序用倒数决。当局表示，有国家希望保护比赛的中立性。参加澳洲唱歌比赛的，不是各国政府，是艺术家甲公共服务型广播机构。 No way is a crisis. We've got 35 members or so going to join us next year. Now, I understand the 4 or 5 who might not come. That's their choice. I completely respect that. 以色列总统赫佐格感谢支持以色列权利的朋友。根据英国广播公司 BBC 的报道，这个澳洲唱歌比赛是史上上界严重的一届危机。这种风暴已经烫真侪冬啊，是来自以色列伫加沙战争当中的行为，也有造成的人道灾难。对着死亡人数愈来愈侪，真侪国开始甲 EBU 施压，要求投票来决定以色列的参赛权。本地已经排定投票，不过伫10月宣布停会了后又搁取消，所以才伫初时的会期当中，由西班牙带头有8个国家组成团体，要求搁再一届进行投票。当期快速通过，这个国家发布新闻稿的速度也真紧，显示因可能早就知影结果。记者综合报道。